Ako do sada niste probali ovaj sladoled, onda stvarno ne znam šta čekate. Znači, ovo gelato sam probao prošle godine u Kragujevcu, a sada ih ima i u centru Beograda i to sa jednim ukusom koji me je potpuno raspametio. Bela čokolada i borovnica. Iskombinovao sam ovo i sa jednom kuglicom manga, a kad prvi put probaš ovo, postoji taj moment šoka, jer ovo stvarno nije običan sladoled. Ukus je vrlo intenzivan, tekstura gusta i kremasta, a ovde isprobavam generalno jednu od mojih omiljenih kombinacija, a to je mango pistać. Svi sladoledi su ovde bezglutenski sa vrlo malo šećera, ima i onih koji su bez, a i proteinskih za vas koji trenirate. U rotaciji je i grčki jogurt kao i jedna letnja, egzotična, osvežavajuća kombinacija, a to je jagoda sa marakujom. Dok jedeš ovaj sladoled imaš osjećaj kao da grizeš pravo voće. Kao da su samo uzeli sveže voće, smućkali i zaledili. Pored ovoga imaju i palačinke gde se mogu dodati kremovi bez šećera, ja sam uzeo pistać malinu i dodao kuglicu sladoleda. Noćiola gelato je jedan od najboljih sladoleda koje sam probao u Srbiji, a i šire, tako da imate jednu veliku preporuku za ovo.